Yama majo sama makwa Adom ba Adom TV yewo azoye se ohwe umre na akasima aduno enwotwe na afe nondu abo ewo Adom TV so na wotwe se enne no yebomodin atena ase ene lawyer Ndro ebomodin na yebabai ensama hodrum dwumedi ni dindi mi wo case ana wiase yewo de bia no BBC asemfoforo si yete asemfoforo ebi ho a ede ebi ho a enweno obi be ye obibi etoda na wo hunu se onfa court ana se mo onfa court se asem na yedidu no se ede ana se enyede eno nti na eye Adom TV yebo modern de sa dwumadi eba ye ene eye yawada anajo menuaba efia pokua eni Ghana nti na metrem ede amano ene ebe de papa cases na ewo ho no very good yebehwe from the legal point of view said a lawyer for you no bidding komono ebetimi atre but answer na no bomo na hye ne so ma me say na techi bites ka ho and ye de dwumadi ebrewo we de omato mo bo asepa ndubra ne hini ne na hahan and ya bo modia echim no atwem nsuo no kama ne e de aye sa bitesi wonoma ma wanum da ho obetimi ade bia ye dibia no wonoma otimi dibi na otimi di ne yeso may correct papa Mr. With the Food and Drugs Authority agiatum Ghana Standards Authority and so agiatum ekwapime dukrum mena na krum eho ena ensen efri hwaso na ewo wo 0277 905069 or 0247624537 and which no my Benny says that say and catch open sase papa atodea usa wo ho wabodua so bomodiana ukopanto ana ukodane anto aso mpa Asante region biom osise wetu akotena fosu enti wo bebre pa ti bomodia so omachi na ubedi wo mu obi ewa blekuma pampram kasoa ensanwom adeso ne importamu ina no eyade a ensasi ebi ewo ho ebo no ewo from kra ubetimi just 1000 Ghana etimi de starte na fedi aka no yeto ebo ase e de amount no wetua den kakra wotua ohanchichemu aduonum 50% a ye de asase ne be ma na watimi atua asiudan na fe wetua de aka ni nan so en kakra oba kokomlemle ha ye wo eye Joy FM abrosan echi haya kolebu opposite the police station and so la pass so nyameche obi yen wo friend was 020 4590 190 or 0541 018 111 wonum na eso asene a yede ende dwumedie no brewo yentwa ye ho sharp ye ba na madabedwafo na di na fe nsema ho no yede ato aso mini Ebusa for ye koya ya san aba sede bedi kan e ka kire wo no enda be wo lawyer for ekukudam emienu wonyina nso ye menuanom nti na nkomo no be de pa de odi kan wo hwa hu lawyer Oscar Asante Nro onda wo shede che kama wajine fuguegu so se bocho asalata ni okoye wedding na afei lawyer Morris Sampao onto ewa ha John de me partner no ya na ye nema and ye be share na me mama kwa ba bibi amoko de na court tete sen no yakwa ye djuma kakra ba wadaro ma we se be sum Ghana for nti ye do bi tuma na me pacho de we na civil matter okay ene de mi de man kokra ene de o de wan kokra me case no case for Monday so me stress because the juma no wan hwe you be wager and problem so to be solve man must enjoy small me be catch o de say inti ni pa no de when I say case kakra odo kakra chilling kakra I love that I'll take a cue from my senior. You have to. I mean, life is short. No. Life is too short. I mean, some problems. Say to me, enjoy kakra. You are so beautiful. I want to defend the Church of Bejuani. That's right. How I wait me up. You know, I can't. I mean, just free lawyer in Roho. Abaya de Vida Mensa.
cinema me ne papa etna UK 23 years na ne papa eba Ghana oba no bebo mama ne so oh mo mama wawu mama ye den wu yo se mama topum nti ma wawu na esanse ni wuo no wu ye no enye normal nti mo nya yie bia wo Ghana ye nya yie bia wa ha but the man say what ya ne say on papa no de wa ye yie e wo London ejeje pound bi gu no bottom kama oba ha be ware oba foforo na one ne koye eno achira nche na aware no ye troka na ntiti mu bae osan ba biom senka obe ware oba foforo unfortunately for him na maame no enso ewuye wose film na wo maame wuye no wo mabusa wo maame ne skirt ne toma ne duku ne maame japade na wo mabusa busa won papa yi wose on fa hwe emma wonum na nseyan na won papa na nkasa nso efrimu na ofimu no nso e japade nyina no nso no ode ama hoho a wonum a woye mma no wonni hwe wo obusase woye mai case we ombetimi a contest lawyer no yo captain medasi na mehia ahwefo nyina na mamomo aju as to whether Vida ni nuanom omu case ana omu ni case no it be depend on a number of factors. Okay. Because okay case yo modi amaye ya information bi wo ha court no be here to make a determination. Na ye chance ye bebu se say ye ka se will eye ade ba ade. Will eye ade a obi a otiase a sebi onya nwuye nti twi kasem ye se samanse se de sama na sie ne nsem odi agu krata so se anye bia daache oni ho a ana owu a se de yemfa so encheche ne niema na yen sesie na chi eno ne will no ne ye kase will nso a hwan ne timi ye wo obi a emremu no ohwe ye Wills Act na yesu obi a wadi 18 years mfie du nwotwe owo sound mind na dwene mu da ho fama bia no etimi ye wo tete no se obeka ya ebi a captain ye nyini no obeti se ye say obi ya wo aneche se obe yede obewu but mami fa akwanya na minchire mu se sebe mo tre dada nso yede eti all things being equal first in the near in some penimfo ene tewu ene yi na nkrofoko young ones meko sunyane ekoye case bi na menam mantemu bi kakra mi hu ya ne say atre 23 years what a professional shock I mean who be that me say na kuma say sa ba ku bin so 21 we told you so tie no kire ye say me can si so say eni se wunyini ebo abrewa na akokora ansana watimi ayeden ayewo mra ne say udi 18 years no adrim da ho fan a utimi yewo na we wono unya nwu ya wote ase no ubetimi se ufi se upese osesa wadwene ana uchenji enipa na upese ode pen we ema no na wo ho kwan se oyeden utimi ye enti yebeka ne se ohwe Vida mu case ade enti ana me sha ase no me ka se it will depend exceptions say obi ya wo no ka se yemfa phone we mi wa mo fa ma captain yemfa penny ema mi senior Maurice Ampao they have to see to it say sa pepepe na o ye wela ye will be a friend no executors ni yempanimfo bia at least 2 omo na wuni ho a omo behwe say enkofo abomudin beneficiaries omo abomudin say yemfa after they have paid the just debts nipa liabilities ne ka odie no omo behwe no mo ache we have Vida mo case ya it falls under the exception to the normal will say yes say obi yemfa we ma we yemfa ma we but do baby a o section 13 of the Wills Act ye free bibi reasonable provision die betimi ama Vida ni nuanom o metimi a contest will no 1
whether vida ni nuanum obi wo mu ana omu nyina ye under 18 so omu nye under 18 a there was a omu timi prove kire court ni say were they dependent on omu papa ebi a obi wo kura na oye above 18 but sebi ebi ana wadi dem okay ontimi nya adwuma ma ne ho enti within 3 years after probate so obi wu na say ye ko read will ni wi a wo ho kwan say ukokoji probate free court probate no na be ma ho kwan ma executors crofo a ye de ahye omo nsa say omo ncheche ejapade no after paying the just debt the residue no enti sa section 13 no kire say ebi ana obi ye dependent ebetimi aye maame ebetimi aye papa ebi omo ye mpanimfo a sebe omo ntimi nya adwuma mo omo nto nipa na oye wo ne ti ase no na on ne hwe wo mo okay and within 3 years after probate has been taken omo betimi dia back court and the onus is on them and divider any nuanom no I was so omo kire say number 1 omo ye under 18 and a reasonable provision were not made for them and I say omo bru 18 kra na ebi a wadi dem ana ebi a bibi nti e was say court ehwe hu say ya mo omo bibi ombe so for hardship ana ombe kwa huhihiem right enti sana lampa me mame ejapade me papa betimi aye will e dia ma hoho Dabi, I think say who read the case critically. Papa no say mami nevu. Na mami nevu no wu ye no. Enye wu papa. Papa no question to ask. Hey. Because Ghana mra obi ewu ese hu de ku ni pakoro. So tonsum body no. No. The cause of death. Tonsum. O dey say and na coroner report e so coroner court mawo to me. Court what cause of death pathology is the ekpu no na wa court akwaji coroner reporter e mawo permission say kosie no enti mame no papa no abochi ono ko yes adem ni nya na wanye so tonsum thank you fine o tonsum a de japade tonsum ye hey ne japade mame ne japade ne japade mame ne egele ni ya di Ghana law ya ba ne de say mame no so no chese onye wele ne de say PN is law one the better my manager padie interstate succession yes and you know in this situation no papa no de di kan ejapade no wohe wan for mama ni fu na ma de to su mienu de ku mama no oka is not normal data who is he to say normal onisa to me no and na tu no de to no de ku mama no my manager padie no said did kind ya de ba na be bia ye fe no letter of administration e di papa no my manager padie no enye wo dia mama no wa secondly so o bere mama no wan kan se de busua mama no wa wo ekunu ne pedua nya wo dia e busua dia mama no fie busua mu me ma ware oba no yes o wu a body ni ebusa yes minua o ware oba na o ware no na uti nkomu no oni ne wo nhihye aya ware maame no de no ho owo pa wada na japade ama na ebusa enti na oyiri wo a ebusafo na ekire bebe besie no ema mu ru abaye ni sa ebusafo beka je se ema mu fa we mbra onni hu kran as okunu so besie wo yire enti in the first place no ebusafo ru a mu play besie maame no ebusafo kran ne okunu wasem ka sa de na edihie no owu wo London no wo o man be boy amane kwan furu so efunu we go sie no number 1 ebusafo betumi papa no akojira number 2 maame ne japade no ese ye tracy wanya letter of administration enti japade no se obi wu na wan koje letter of administration to me krata e wo court se odi be che ne japade now start say o gu ne japade ho a o fa ni intermediate eno a criminal offense just say obi japade wa start ton ana wa start ofa no o fa no sa what yamra a criminal offense ne yero e fa ho o ri japade enko na wo so japade enko and the shall be one no
unless say you prove who the document that say we joint interest and the program no joint no o ma me wo ne chefa you to me hu baby ma me chefa ite ma me japade no e say wo hwe na say wo be ye letter of administration na enu na court ma otumi say ye nche ma me japade nti papa no the first place no ma me japade de nkwara no wo nkwan say o me tracy papa de wu e so mo koye search no mo find out say japade no London no na kwekwa ba ne say ma me no papa no fight japade de kan de japade no wa e say japade nya ne dia ono ma me de wu a pianist wo no papa no benya chefa e ma benya chefa okay ma me no ebusuafo ne papa ne papa so wo obenya chefa e na fe so no o fe ne say e ma no so benya chefa now ya ko no papa no ewu ne japade no o de ama outsiders u papa japade nya u japade obia u japade no dia ti no obia so pre no dia ni ani papa no japade no o se why well o de ama outsiders no yenim outsiders ko ti sa we no mo betimi contest ya na no bu contest well no u be ka say well no dey say u contest na dey bia u suspect say papa na nye dia be train say o be train na well no omo ye probate wie no na wo wakọ say na we finish say minia e kan ye no say mu ye ma enti mu dan bu papa dey di kan bu papa kra na akọ wo bombepu mo papa no ka no wa committee errors o ya criminal so no but say for the japade no kwa no mo ano wa me cheye o ye ma me japade no wa me cheye japade no be ewo japade so nya ne dia wa nya let situation into the crowd for the crowd o tin kom kro ye criminal two japade no say ne dia no ya nhwe nia eye ne mo ma dia enti no the first place no mo contest papa no say kwa fa so a o ma me wu ye no mo nti ase two o ma me japade no so wa me account asa no wu three japade no o de man no so no wa nyamubi wa mamubi enti mu esem ko tie mu under section 13 of the Wales Act no na court no mamu ndia eye reasonable na pe so yenye tracing ni embassy ye say japade no kra na papa de claim say o da well no e be no ma me dey kan obi but so abrochi no male no omo ye dwuma omo ye joint we for this acquisition and the so say lord crap can say we obi ware na in the course of the marriage no mo akwa property a eye mu ni ade enti ya be ese kwalo ko ye hwehwemu no mo pelo ya na lawyer no ko tia will ni mu no one find out say will na why no property na papa no I claim say ne dia no ni ne dia na oba no wo interest mu and I think said it's a very interesting case enti no nkwara no wo case pa omu tracy omu father omu mother property no because yan papa so na ye de chair ye hu okay na papa mama no so papa no tin kwemu no so watumra Jesus obe ka say ni mama no won bobra wa bruchiri 23 years mama no won bobra but the one won bra karo no ono watra bruchiri na ma ye japade nche interest wo mu ti mama no interest no wo ti kwara no first no find out mama no interest two yen find out say properties na papa no dey we no mama no interest wo mu ana na no yen separate no ni yen che da according to bill 111 mama no ebusua wo chefa wo mu ne ma wo chefa wo mu mama ne papa ne mama tia so wo chefa wo mu o dey say no that is how they should approach this case menim say law and row be the best always for after you move it to the next medical krabeka mi senior de na waka no o hwe till end na o say I want to know if we can contest his will as his children vida peso hu say oni ni nuanom peso mu so be contest here into the exceptions to the essential validity of a will ye papa no ye wo conditions be e was a fulfilling into one way so a betimi amomwatimi a contest ni say so mu suspect say the will was procured by fraud because in law no fraud vitiates everything and so mu reasonable grounds to suspect say will na e wo ho no fraud bi be mu a then and also another ground that on betimi edi agina so no makwa contest will no all right enti vitamins are woni unuanom lawyer for me na anu akoben krom more case you can contest the will afenya brada na kwame so abante so ne maame e na atena ne papa pa de okaso hunu da na oboa de bi obusa se ne maame wo hia ne maame so oh papa watu kwan se na maame so bo na papa no wo Ghana ha ya o se dakro eno hu se papa no tema eno te but when timi ehunu da na owu de be fa papa no ekoye
na papa no ansa no obewu no na oni enipa bi na tie womo nye nebusua para ye nkrofo a ono a na hwe won aduru ba bi no na ono na hwe won nti afede womo bedane nebusua by force papa no wuye a yesie no ya mebo na mane ya mo na maame nso amane afi papa na japade kakra ojaye no nso no won wa ye biological children no ye mpese ye de be ma won omo pese mu hu se omo ye eligible se papa no ejapade no omekwa kwaje ewo mu se omo ane na ntena de no yampa. Yeah, I think it's a case, a very straightforward case. The woman is say, yeah, my mommy will be why I say, my mommy, I won't say single parent. It will be our beef banner, our jai back, a bar. The everybody say, my mono, out of Yadiamun, or to make us say, me, my own for that. Even they see, you know, what they saying, you know, NSC. But you could also have the right to know their father and law, so it's own father. But for that right, no, mamma deny you. Na nyame chade oboku hu se mo father tinkomu omonya information so father so e we japade but the interest in say mo am papa ne mo ti no a ya kateka ni mo of am se busia no mo ni utumi say mo besie no without ebusia knowledge me say obi biara utinkomu a o ya odia utinkomu a o ya odia owu a why japade why niama enti na won se utinkomu na ukotra premu aye wo tra bebia ni pati uwusu na oba na da afra cargo why niama gus o te wo ye bi dia ye go bi dia gus su do bi na kwaje bi dia o dia se enti uwu pe udi pedua ni nya ye ubusa de enti na bi uye unim na ukobu na kweka ena me wu a nyanya me se busa fotumi tra se kaso unim nyansa o mo pomo fa dia wo kan kan eduma. So obi wo say me wa ye nhye me ena me wa me nsi ha ena me wa me fa me kwa ha wo ukọ uwa otumi ena o right ni ahye otumi no is dead your right is dead unya right unya property you are not property yourself what dan ni ebusua japade enti ebusua na determine bebi be siewu say ye de obekọ enti ye me ever program so mo ni nkofo omo a say mo papa be wu a no mo ebusua no twema so you know about Kubia we 15 years. Oh, eh? On a social. La Joseph, we are associated with. We say, aye. Yeah, so I'm sure someone see you for you. La Joseph. Nancy will see you. But it took about 2-3 years. Number of courts. What did I say? A funu. But when we call you, my first year in practice 3 years. 22 years body. No, be 26 Kumasi. Me na me koji order. Me na me koji order. Na sada order na me koji no. La ba ko be wewu, ofo no afofo. Do hear me. So you're one of the tough lawyers no. Na me my practice 2 years. 22 years for ye two man so. Me ko application na de Anthony. Upon granting ye. Fofo bu fu me. Ya ko si we no ko application for stay of execution. We na ko si. Ye mre. Enti no efru die ebusu japade enti no mu ni kwan se ube take decision and the person no properties no inkwala no story no interest why papa na ye will which means that ne japade nia na fall under pn so one dey dey kai mo a onu mutina no mo ye hu se o mo adopt o papa na adopt wa onye ma ana ebusu o se wa for ebusu na emfa the person obusu o won't mean sorry kaka na okotira compound house na nkofu 2-3 bi so o say before ebusua ye di moja na ebusua ye fa ya no ena man so no obeso obi ye oba ye fa na kwan so adoption o dey ase enti won't be go tell me ka say we now team kwem no remember ebusua no enti no papa na wewu no minia na ebusua kasa na wotumi so mesie no dey di kan efe so de japade no ese wanya welenti no ese ye gina ho ma papa no ne yire ebe ko gi letter of administration one ne mani bi na ebuso penny ama ne consent na ye ma tumi a ye fa ko che japade no na tumi ne so ye ko che japade no ye be che no de ti no ebusua e wo fa ebusua wo chefa kakra papa no ne ma ne yire no ne ma no so wo chefa emu yeduru na papa no
otimkomo ne maame ne papa timkomo o so mo chefa no wo mu okay sandi pay no mo chefa enti no mo a papa ne timkomo ne mo tena ye a ofa mo se busia no mu ni chefa o bebie mu ni because one mu nke busia ho two wo caretaker no care ne say we adopted child we adopted child care no otimkomo no care ye ana nipa no ka so wanya will enti pianist no one no omo benefit no the spouse, the children, the family, and then the parents. These are the 4 people like kita. And you think come now, obi abe faka to say mebusu ani wa. Now ebusu ani enye program reading to be okay sana. When ho de see ekọ no. Yenda ne ye homra. Ye ba lawyer road ne de beto. Kwaya ya sanya ba na tachi bites na afei Melbourne estate one of the swasene a yede dwumadie bi wo case na ebrewo yakona lawyer Morris Sample akasewe lawyer nana kwa me nyedai Nana Kwame o case. Oh, said case. the senior kind. oh correct He has a very good case. A straightforward, said the senior Edika kind. Now you 2 parts. Number 1, ne papa no. We are abra wanye will. okay And he died intestate. Okay. Obviously, said the senior Edika kind, you know. Letters of administration and I was the omoye day or mokoji. Now as a son, recognized son no. Or ye beneficiary of the estate. Into Oshe PNDC law 111 na said the senior kind. Now order 66 rule 13. It was High Court civil procedure rules na a order of priority. Crawford or mutimi apply for letters of administration. So be no anye wela the edikai surviving spouse if any. So wuja ira or yere no na work priority. Na abanema. Na ma surviving parents ebi ha na customary successor at least any 2 of them can apply okay so unti e hono de o case say once awoye papa ne ba no na second one no ye me busan say who should bury the dead or who has the rights over the dead body eno me senior nso chichire pepe say de mra ne kire no saa no waka no oba ye customary law ye personal law na any statutory provisions ni nyina e kire say enipa wu a eye abusuan ne dia said your kind ubetimi ama wo farewell wishes mi wu a ye mfa mento ha yensie mi wa ha abusuan ne pa ombeji atu ompa ombebo egu yes sama ne beba bebo emremu de enma no at best mubetimi aye suggestion mubetimi di mu views aba okay ba se abusuan ne tenase na se omu fi say de mo kan e wo so omu fa fine omu amfa mo ne ho hwe kan etu wo hwe me ame ma me owo me afrim na me kyerese mpese me sie ne ha mpese me yese se busuafo no ka so mo mpenia me ntimi nya say the mesinia ne kan he no dead body no enye self acquired property of the person ye kan nipa no ni property a oti ewiase no obri ni moja eni epe ya ni body ne nka ho ofre busuam enti wo ye busuan property nti wo hwe case bi a decide no 1993-94 ni kwei and another versus oko na court chere say the corpse no ankasa se nipa wu a ni body no ni bibia no enka ne self acquired property ho na ye family no a property into we section 18 of the PNDC law 111 the interstate succession law na o say eno so F1 sa case amedi kaka ene say nipa wu a enye ne self acquired property na body ne ye nti abusuya ene wo se omo hwe ho enhye ya fa we mbom tew na fei ye hwese nya mra na ye bie phone line na ma T4 Lydia se one ne maame Efrim na answer na maame be Efrim no na one ne nua be ma ene tefie ne maame wu ye se team wu nua be ma no ebo mmode ya yire ne ho a ton efie na omutim no na wambo busuani bi amane wammo mma nso amane eno echi no esanse o maame wu ye no wanye willing ti no ejapade a maame woni nyina
ɔfa ne nyinaa ɛna ɔde mmirika ɔno akɔyɛ nkrataa foforɔ ɛfa afie baako aka ho no tɔma MPB a ɔwɔ Kpando ɔreporti case ma legal aid ayɛsɛ kɔnabra biribi a nhyɛ da nsi ɛna wɔn refer case no ma Ghana Police Service ɛna wɔn kyi ne nua no later ɛna gya wɔn man the bill sese wɔn nua no ɔso ohun baabi ɔwɔ MP nso ahyɛ aseɛ ebu dan na ɔtɔɔyɛ no egu fam sɛ kirim esi dan foforɔ sɛ deɛ na ɛwɔ so no ɔmpɛ wɔn bu sɛsɛ wɔn bɛtumi agye wɔn maame agya padeɛ yi anampo empata bi bɛtumi abɛma na Royal Power. Yeah, okay, with cases so a 9 million. Yedi kan. Maame na kasa adan. Na one only brother, the younger brother the team. Ena maame newu. Wanye will. Yedi kan, se maame newu na wanye will la. Se me di kan no. Untumi emfa unsa enka ne japade je se ukoje. Letters of administration. Enti no de di kan no untumi koje letter of administration na ebe ma utumi ama dan no abedi usem ene tumi ben krata ben na onyaye ena ode koto dan no because court ma utumi say papa ma manager pade no fa that also mienu ejapade no kana sa no beto no obeto no ese we letter of administration wi na o vesting assent ese ejapade no what dey show usem ye transfer ba odi mu asen wa ton okay enti no ni nua no de di kan wan kwa letter of administration number 2 one only vesting assent only bibi e che say what the dana ma no na nipa no ye meshi kra ni MP no MP no we me hiche we fin say ni nua no ko ton dan no because the to bia ye hu dan bi fofofo saa o de ase edimika o ye MP na obi beton ade ama wa bo lawyer ma ne ye na ye fi bibi fe no we fin say due diligence obo ni lawyer ma ne ala na be di kan find out say wo brother na wo koto dan na ba na say na dan ye wo dia they di kan kire dan no documents 2 say dan no nipa no wa ya be bisa say ele we he obi say ele no we he number 3 basic assent na e ma edit adan no show so na we he na pe the 4 no we bisa say nipa oton ade ne man no ne brother no owo tumi a o de beton ana ye pe bibi nemo that we are say ade a enye wo dia no untumi nton you can only give what you have that is nemo that nemo that o de say enti no ne brother no to ko ton no de di kan wa ye criminal wa committee the offense intermeddling wa fumra wa ko ton ejapade a oni tumi ko tuma no tumi say embedi ni nsem okay ena all ton no so no oni tumi say obeton because ejapade ne nyane dia ena wa ton ma MP ena MP ya the paint no oji ye no o se ko ye document ko ye nia na forgery ena it be forgery document into wo document no wa kwa document a what we say ebia we ko twa bribe e wo lands commission ena ya document no document o ye nia no once I want follow the process of all letter of administration number 2 onya vested assets 3 all to ejapade no a omo ye interested in ejapade no eye se ne papa ti ase a ne ma no ebusua ani ofane se na but we put there esa say eye dan ti no eye ma ene ne papa was being this low one can say a dime no ever come a spouse and children it is say dime no hwemu a esa say mama no wu ya one year japade na the brother so dime na dia no dime the brother couple men home because only the only interest for dime kra but dime the property of the mother sorry na nche say ne father tinkwam enti bia ba assume say ne father dey wu ne father tinkwam kwa dia ne father ne ma na dane ne dia but story because story na nka say ne father tinkwam no ntino anyone it they say dana koye emane dia na emanu so ayo dia no eso mo ye LA na ye LA ni wi a na ya mo versing assent no maton it they say no there so mo ye ni say omudi kan emfa injunction ko to dana MPDC so no so
omu siu MP no no me ko siu ne papa no a ne brother no omu tu no omu fa nko court say dedi kan dan na omu to no dan ne nye ne brother ne dia the brother na fa kwampa so anton ana MP no so wato ade bone odi ase wato man so twe wato ade bone wozi ade bon ofo no wozi ade bon god enti no MP no odi enjo she to so a on to me see dan no make sure yen kwan of fast so to japade no that's it lawyer me senior chitrim I think say outside with him number 1 early because one year well now once early you want to key LA now akwa you know said all kind intermeddling or the CCC so we are a criminal offense now apart from that instead we see kind MP no matter who you are what is wrong is wrong you can be president you can be MP no one fa kwan paso and it was saying due diligence no finding out say indeed enipa na oto ade ma no na owo capacity he was close with the requisite capacity to have sold the house. No. As I said, nipa no owo tumi ansa. Otime de ton. Woni tumi a. Said do sika ye no. Okay, there is a maxim in law you say you can't put something on nothing and expect it to stand. It will collapse. Ntimi fama yere kan ton. Ndabi abra oye ne ma oni ho wawu ana ma po fatani owo ho ba watu kwan me frɛ na yes o ma consent o ma ono ama otumi krata say me ni ho me pese captain o ton saadie wi den e ma wa wo yere kura no sanete enti said o kan nemo that no called habit no wuntimi nton ade a woni ho title ana say wuntimi nton ade a enye wo dia enti we know sana eti pacho wontimi nton wo yire japade timi nton wo kuna japade onim hohwe o wo ye na ye de ko ma lawyer bi sese wan hwe ya trouble kakraka ebe kan asem kase na ebeto enti wo hwa obetumi afren sese numbers no ewo eye o TV no so obehwe na afei wotimi afren komo aye boye sa wo asem bi wo ho ka na wo bibi busa aka yembre de sema wotwe pepepe nti wo bibi ka entemtem ya na wa frey na fei yetimi ene wo enso abo ho komo ebia na wo so wo case bi a wo pese wo retu yenim but answer na obi beba no bomoda na share so say na tachi bites bomoda na bra nya binom te say ya bre say tu say ya bre o shasifia o macho no mensa enya ndae what I say ka we say obedru na say too short na just bibia to di na ye kro no eno ade chi na Pentecost for tuma sen okay but mamen ko apia ho e wo sunyane apia otime nka majo Joseph Captain bibia aboko de minia Yesu Adom bibia aboko all right quick one you too yo Captain Pacho me de ne se me na ware mami no ba ko omu nyina ewu na oye well e de ni kokufuo no e ma ne ma no na efa me be yire panyin no wo miensa ana ne yire kuma no wo 7 edu so mo ko cha japade no omo ye miensa no se omo ntiase ma japade no kokufuo no omo nche no ma no ni mo omo nche no enama enafa mtingo omo nche kokuo no mu mi no na we no miensa no fo mo fa na enso no so fo mo fa ana mi bisa se emre mu na yesa se japade chemu mi no ma obi afa no de ana se ye chane mama pacho mi bedase ye fa dakrope majo Captain Mejoso na bibia aboko de ihu Adom tinam chon kache mi kiupa na minya ne manya de se me bo abaso pa ne lawyer ampam ne omunyina oreti kibra masomecha na pasembisa lawyer ne se senke dakrope ntimi enjina so kumase abrante oye guy papa ye time ni baby ye duru no de akasemansi apena ye de awo ho entino lawyer mama mouse mabako de so bibia obeka na ye monitor ne enko captain the mechanic say
discussion say ni nyina gyina obi a oye wo ana wanye wo na nechi wawu na nechi how you BCC nechi e beche na japade ti ade se ria kese na mde be magana for say ni papa mu a enka wote ase no bomodia na ye wo ti ye ti onye be say ye bi wo captain say me sha se me di kaka che say ahamono che okay enti wo no all right it takes effect after the death of the testator enti me be kare say ye fa di bre born into nchen wo wi ase ayejuma na pa wo japade ni amanfo ejapade aye fa no ye tobotobo no e fa go na techi bitters na fe Malburn state na so ya senia ye de ene enkita hodi edibre wo excellence law consult mu kuma se kwada so lawyer Matthew Kankam Dennis ye boadu fie ede ma me se wa hono mu ina ye adwuma ye mamajo ene enwumrei chere so me Raymond Kumsin ene director programming Clement eja camera no honden den Isaac and so a sound and on what create social lighting and so the my Joseph Kwache and a set design if Belinda and a Faye Samuel or Dampton so ewo MCR Nana Opoku Anyante memory day be na your birthday o ma me Mrs. Makisi do say young show happy birthday in advance and for my meeting at the Semate Ghana Krache Bakope nyame yaduma ye be say sheda fofo nyame ka ho